Right, mutegeri wa Meru TV nerukire rongero rwega tugushemania aja mbethirwenge gutamburuka iria mantu nango gutariria nteto cietu ndene ya ngatheti kuri na ngatheti ya The Standard na nyumene tukamurika ngatheti hizi ya The Daily Nation. Karatasi kambere na ni karatasi karakombaga kuendia ngatheti kari na mbicha ya umwe wa engineer alitoa kanali mwenye ta software engineer ajikina Ndiangui Kinyagia. Ndiangui Kinyagia ni umwe wa Kenya barabe thirito bakiura na naombeta kuthirwa agichwa kwa kagita gantuku 12 alite ambeta kuthirwa akiura na Kenya bachumire bunene kuonekana kumeneria DCI na thirikari no ntu bakura kwa mtojo na Ndiangui na rombere kuthirwa agichokera na naronekanire na raichokerio wengwa ndene koti ntuku egoro irugono tukarona karatasi gatuna na karatasi gatutano tumanya kura kwa mtojo kurari mbi na natarombere kuthirwa agichokia karatasi ne ga 11 irugono rwegie Ojuang Albert Ojuang ojo ni mobloga na nkuruki mwarimu ure oragirwe kana kwirire njare cha polisi na rombere kuthirwa akithikwa na mathiko zawe nzerari na manto kathomba no tukinyege tuo kya polisi kya nare Homa Bay ikirombere kuthirwa gikithwa gukirikana gituo giki ni kiria akugwatwa kwa onja aikiru gikiri gituo giki mbere aikwa mwanka Nairobi kwa hiyo kono tukarona karatasi nege 10 na karatasi nege 11 aya tombire rugono rontu karatasi negatwiri baruga MPs question state of reach in the new media code of conduct ajumbe na ndene bachumire tena kuritabio bibi inge kere thirikari nontu bwa njira ya thirikari gutumira kere andiki banteto kana kere yombati anteto irugono karona karatasi ne kaugatwiri komiti ya mbunge na ndene thete na biuri kathomba kere thirikari nontu bo mitaratara gutumira gukiria nyombati anteto iria igweta the new code of conduct ya media practice 2025 kire gikaro kia ajumbe kagita na karia auranu wa waziri wa ICT William William Kabogo arombere gwetwa ni kamiti ezi ya mbunge na arombere kuro biore kathomba na kiore kia mbere kirari kire kiore kia Nike TV chia ingerwe ntariki 25 chia mweri muthiru kagita na karia kwari na maandamano kikio kiore kia mbere Kabogo uranwe waziri wa ICT aja ndeguru na arombere kurwa ni kamiti ya mbunge Kabogo urora urombere gwikinyia ndene ya kamiti ya mbunge ntuko yegoro na arombere guchokia kiure kiu kiegi kuingogo TV June tariki 25 kagita na kara kwari na maandamano ja Gen Z kire bamba jumbe barabara muri kiure giki ni amona mujumbe wa Mathare Anthony Oluoch uria urendera kutarirwe manto kathomba ja Nike TV cia ingirwe mujumbe onge ni mujumbe wa Kathiani uyijike na Robert Mboi kire karatasi gagatore mutegeri wa Meru TV waziri Kabogo na arachokere kiore giki na uga gitumi TV cia ingiro tariki 25 cha mweri muthiru kagita na kara kwari na maandamano yare nontu mathajau ana ni bona TV na ana batabatare kuona nkuchanio na ndoa ile cheta na mbere na gichonko mutegero Meru TV kire batu andiki bantatu tuita madhajaja watershed hours ni madhajaria tugaga ana batabatare kuona kire giguta na mbere ndene ya TV kwa hiyo Kabogo na arachokire kiu akorua na kuringana karatasi gagatwire na araugere bo kana thirikari already TV no nkuchanio kana ndoa ikwambiria ntanguro tano chikwambiria risasi kwambie kulingwa anto bakwambie kwethinto nonto batendaga na bona into tabibi bya kuthukangia nonto kwari muthenya na mathajara je tawota shed hours jara ana batebatara kuona into tabibi kwa uno gashagwa achokire kiure kiu ikagita na karara arachoke biuria ndene ya bunge kire kameterera thojaga witi na mbere thirikari na ora thirikari igwita na mbere na kumurika nyomba cia nteto kumanya rogono runkoroki chigoro ya ngatheti ya The Standard ukarona karatasi ne gatwiri karatasi ne gatatu irugono orwegie Boniface Karioki oje ne hoka ore waringiro risasi ya mutwe na video ya dhoro ikionekana sana na kuringwa risasi ni kire chibitari edro areke life support machine na nyumene ata uturo bwawe na ndero gono rore karatasi ne gatatu irugono rom tu
baruga na gechonko tere why Kariuki couldn't survive the police bullet. Nike Boniface Kariuki atende ombago survive kana atende ombago tambere na uturo bwawe nyuma ya kuringwa risasi iraringirwe. Karatasi na gatatu ngatheti na The Standard rugono ruru rwandiki ni Pikimoi Ng'eno na ruduga tere Boniface Kariuki uria wari hoka na ari na miaka 22 arathere mutwe kana kiongo June tariki 17 na ara Nairobi na araba kuga na ari na kanyaga kanini sana gagutura iraba gwita little chance of survival. Bobo uborekeretwe nyuma postmortem irera thithirwe mwirejo we na ara ndene cibitari ya Kenyatta National Hospital Funeral Home na postmortem ikuthithwa irera thithirwe mathaa 3 ni ronanirie ni kurari na tunyomo turaba gwita fragment tia mboroboro ndene ya utombo bwawe na ndene kirana nde ochunkoni burabura thithikire ke postmortem ezi ebaugete akuire nonto bwa severe head injury ira yumenia na risasi ira aringi mutojo wawe kana kiri kiongo niomba kuthukangia utombo bwawe. Ezi ni kuringana na pathologist orayejekera tapita ndegwa kwa una ndeba ruka Kariuki atende mbago survive nyako dhra rinde ko life support machine bado atende mbago survive nonto risasi yeje noombeta kuthukangia utombo bwawe na bado iko arena iretwa bleeding kana ndamu ni umaganda ene mutojo wawe still egento kira gitumite omba kwithirwa gita uturo bwawe. Rugono akana karatasi na gatatu aja kinyoko na family yawe na cheri boy bakiriraga sana nyuma ya gikuo kya mwendo wao Boniface Kariuki uroringiro risasi ni abithaba polisi tariki 17 chia June. Karatasi na gatatu iroko inoko na rugono kire karatasi ne gatona karatasi ne gatona imanto zagie blogger Diangui Kinyagia ojo ni blogger orare ko disappear kana kura gwakagita gantuko o ikomene jere chikurukite na nyemene muthenya jogoro omba kwethirwa agitikia wengwa ndene ya koti na nde bioria karatasi na gatona karuga bioria kathomba nibionekene kurua nonto bwa kura na guchokera kwa blogger ojo gwitwa Diangui Kinyagia kagita na kara DCI baronekana kumenu robo nene bakira kwa nebo bamujukirie kirebo gonoru karatasi na gatona baruga Diangui Kinyagia aronekanaga ari mtu winainete kira nto barabara mwarerie ntukwegoro kagita na kara arachumirie mbere koti nyume mbere yawe takiachia ribawe baruga arakaragata mtu makisana Diangui aurere June tariki 21 Diangui no miaka 35 na ethagirwa ari engineer kana software engineer na kura aurere na mutunduzo munene ni ukaratasi kagatona gagutwira aurere ari na mutunduzo munene lakini egora akoja kire koti na arare akwenjwa yento kire kinyakyo kirete tabire kathomba na ndiko rekana mtozo kura kwa ikurare gukureta monki mono azande gorwe Kenya ikinya polisi mambe kura bamurekerie na inya DCI bara bamurekerie na DCI bogo otono bakushikana na kura kwa Diangui na ndina rombera kwethirwa kana kuringana karatasi gagatona baruga no kuthure Diangui kaurire kana gatira guchi thare wengwa agikira kugwa Total Albert Ojwang na thithiro ro Ojwang athithirwe nkoroki kwina kinya report yenge bandikite aja bakuga Diangui ntuko ya Wednesday utuko nombere kugeria kuringira thimu kazini wawe urathagirwa ari wakili na wakili ujo no uramubanganirie goro omba kwithirwa agichire ta koti na araitete koti aichithete atakamenyeke monka kinya koti ngina ne areria mwetere ndene ya koti na Diangui agutonya ni roba baramuonere ndene ya koti na ndi jaji na arogire Diangui agekirwa mpene ni mabitha ba DCI na arekerwa nenjara nerie na chiari bawe na kodra DCI bakenda andika statement isa sawa lakini bakamuthithia gintu gitwa arresting kana kumugwata one ukakari report yo kama na karatasi ne gatona o karatasi no gatotano ni report yo ya Diangui DCI na andiki nyapo baritete ugebo nyuma ya kura na guchokera kwa Diangui
Software engineer Ndiangui Kinyagia ore arachumirie kirikoti ntukwegoro arari moyo na arari sawa ntukwe 11 nyuma ya kwirikana ati kagwato migwate kana abducted ni mabitha ba DCI iro kono karona karatasi na gatutano kuringana na mutongeria wa DCI Mohamed Amin aruga Ndiangui arachikiria ngo kirikoti mberanjanji Justice Chacha Mwita na nande kura korana guchokera gutikumenyekana nande Amin orano mutongeria wa DCI gukurukira wakiri wawe Emmanuel Bita nibonekana kuga bota DCI batanengerwa kanya kaguitetera kiri kura kwa mtujo gwitwa Ndiangui nyara nande ko tiretere na mbere na kwira DCI kana polisi bakamugwata kana bakamwikira mpene ete aka arariri na family yawe na akomba kugwatwa mungathaira koti yongone kauga kethira akagwatwa kana atithirwa akigwatwa ko in simple mutegeri rogono ro mtuzo ugotwa Ndiangui Kinyagia orani software engineer orari akora akwentukwe 11 chikurukite na ireta wengo koti ntukwe goro okethira okironaga karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano kiringa thiti eze ya the standard karatasi nega kenda ndaruka karatasi to tonge tunda mutegeri nonto yu emanto jege nyomba cha ntato ratida chikiriria marketing yao karatasi nega kenda okona bakiuga ni allocation ya mbecha account chonde chirekite kuthithurwa allocation ya mbecha ira chombete kuthwa chikiuthuranwa kiri financial ya 2025 na 2026 kwena watho borikitwo kuthithwa na kurekerwa kire breakdown ya ura revenue ikethirwo ikigairwo county chionde revenue ria ombera kwithwa ikiuthuranwa ireto county allocation of revenue bill 2025 na nde county chitariritwe county chionde 47 ikethirwo igiciaga 415 billion kuringana karatasi kaga kenda baruga county chionde 47 igashia 415 billion Nairobi County nekethirwo igitongeria kirisha hizi Nairobi County kanekera 21.4 billion na nio county tongerete kiri mbecha nyingi ikethirwo ikinengerwa kiruga ibobo kwa mbecha hizi Nairobi County ne tongerete kiruga hii na rigeti buru Lamu County inenkere 3.8 billion Lamu County inenkere 3.8 billion ne muthie buru ki allocation ya mbecha hizi lakini Nairobi atongeria na 21.4 billion Tiango tegere ara county namba 10 ije ni county ya Meru iri county ya Meru ndimionere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 county ya Meru namba 11 kiri ugaibwa mbecha hizi na inenkeri 10.5 billion county ya Meru namba 11 that is namba 11 kiri ugai ora county chigairi mbecha hizi na inenkeri 10.5 billion county ya Tharaka Nithi niyo ejere kurigia county ya Tharaka Nithi niyo ejere kurigia kira allocation ya mbecha hizi inenkeri 5.05 kuma county ya Tharaka Nithi ere rigeti Lamu yani 3.8 ku county ya Tharaka Nithi ni amuthie buru na nzi goro kurigia ejere kurigia ithingati kaiga goro kae ni isiolo 5.6 billion Embu 6.07 billion Yes, hiyo cheche Mokache County, hiyo ingechi tariri cheche onde mutegeri. Kero gaiba mbecha yu. Rokono roka na wenda kuona county chionde. Urachiga iri mbecha. Kiri 415 billion. Ira chikadha chikagero county chionde 47. Inkati na the standard. Karatasi nega kenda. Karatasi nega 10 na 11 i mantojege mathiko jaraja retete na mbere eja ura wari mwalimu na kuruki blogger Albert Ojuang. Jaraja retete na mbere na arantere chema wego. Hiro wanokaro na karatasi nege 10 na karatasi nege 11 kurerwa ikorari na wenyangia borone kanero gweta na mbere gagita na kare mathiko Albert Ojuang jarombe takudura jagitizwa na mbere antobarara na muthuro jo munene yebaretere na mbere na kuezia gituo kya polisi kya mawego kirake na area Homa Bay County na bobo ni nyuma ya gikuo kya mwalimu na kuruki blogger Albert Ojuang kudirikana antobarara kamatite mwiri jo Albert kana kithando kukira kirare na mwiri jo Albert Ojuang barombera gutonya ndene gituo kya polisi gikim na bomba gukigwatia mwanki yes ukona rukono rum
Nkurukiru gono rodo rokendera ithwa karatasi na ka 11 araba kuganto barabara na muthuro barombere kuthira bagitonyera nterezi ndene nture yakakotho Homabe bakamatete mwiri Jojo Albert Ojwang na bomba gwita nambere na kwethe gituo kike polisi kurari na mangiri jantu barabara itete nambere bakamatete mwiri Jojo Ojwang na nkuruki kuririkana kurana na kagitaga ko mukinya kiri family Ojwang no ntubatire ndaga mwiri jo mwendo wacho kama tora jura kama tini akari baba ithe wa Albert Ojwang uje Kenneth Meshak Ojwang na rombere kwaraniria na ntu baba lakini batamuthikira na baraka matire mwiri Jojo bakinaga na bakirombaga Ojwang omba kwithirwa akiona kioto kiawe na rana barombere gweta nambere na baithe gituo kia polisi gituo kirage kurikana nio Ojwang agugwatwa nja kwao aikirwe mbere yawe ajukwa kaide na gwikwa Nairobi na aria aterere uturo bwae komenya mantu nkuruki ikaratasi nege 10 na karatasi ne ga 11 karatasi nege 13 imanto jegi alimu kuririkana nande alimu bakethero bakiongero muchara ju munene sana kwethero rwaria rwithire torogeta na mbere kwarua rokomba kuthura rugikurukwa kuringana na NAT eje ni Kenya National Union of Teachers na KUPPET Kenya Union of Post Primary Education Teachers kuririkana byama bibyo byarene biko chukuma rwaria roongere kubwa mbecha kana muchara kiri alimu na nkuruki allowance kuringana na NAT irenda alimu babongero 60% ya salary kiri mwalimu ro kuona mbecha ira nini buru na 50% kini mwalimu ro kuona mbecha ira nyingi buru karatasi nega 13 nigo twiro kuririkana kana kuringana na ore alimu baba bakwenda baruga mwalimu ro kuri wagategate ga chiringi 40,793 na 32,634 muchara jojo kuongera no sorry baruga mwalimu ro ragombeche nyingi kiri school cha primary adiro wa 40,793 na 32,634 na mwalimu ro ragombeche ira nyingi kiri school cha primary aragwa 183,932 na onge akarwa 220,718 na yakiri KUPPET ni kwenda alimu babongera 50% 200,000 ni araba kuga mwalimu ro kurwa 29,000 o KUPPET muchara jojo kongera monka 60,000 na barane nabo alimu barane nabo be KUPPET ba secondary bakara kwa ngirima kana 3 pa kiri mweri 300,000 per month one KUPPET ekwenda igo push nikenda alimu baba bomba kwithira bakiongerwa michara yao kukuririkana manto zaza za kuruka alimu kwa alimu bakongera ndabu ya muchara jwa no ntoro kona 29,000 akongera monka 60,000 na kwa alimu bakara kwa monka 300,000 o mwicho jwa mweri kona ndi KUPPET na NAT ni bakogeria mono kupush hizi na kuonekana kama itapitishwa kana ya kuruko ni thirikari basi alimu bakomba kwithira bakiona gakigina gikirito na gikiega o mwicho jwa mweri Rugono ramo dhian tukuwa na arua kianga the standard baruga we will speak in one voice in 2027 rutere rogan na thirikari baruga bakethira bakiaria na kajo kamwe kirekedro na 2027 na baruga bakaita muntu umwe orokarunga magutigira na kuchindana na Rais William Ruto kiremo chairman ya jurajo na ari ntukwegoro batongereto ni urware munini wa rais na no mutongero kya makia DCP Rigathi Gachagua amona oro ari waziri Daktari Fred Matiang'i mutongere wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka mutongere wa DAP-K Eugene Wamalwa Justin Muturi Martha Karua na tongera bangi barabara mbere ndio ngayana rantereche Western ne barugere bo yakinyera 2027 bakaita muntu umwe kana bakarunga mamo bare bombe ogutigira ne bagochwa mtorea oketa nambere na guchindana na Ruto nekenda bamwe beria wathanine ne ubarugere yo untu kwegoro rira barambiririe ndionga yao na rantere che Western mutagere no bukari he gatheti ciato eje gatheti the Standard
Chumagarukire withiro gichugurerayo wone ngono iji na njira intariru. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style rio kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana Corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi oro ici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers.